mu buzima bwa buri munsi duhura na byinshi bigiye bitandukanye. Usanga bamwe barira, abandi baseka, bamwe barishimye bahaza ibikombe bya nido, ndetse n'abandi bahaze amafiriti, ibyo kurya bigezweho. Ugasanga bose bamwe na bamwe barabifite, ariko nyamara hari abamaze icyumweru batarya cyangwa amazi iminsi batarya. Hari abaheruka kunywa amata, ndavuga ya nido cyangwa y'inka rusange muri zino nka z'u Rwanda twahawe n'umubyeyi wacu Girinka w'Abanyarwanda. Hari benshi bifuza kunywa aya mata, ndetse hari n'abifuza kunywa amata nido. Si ukuyabura kubera ubushobozi baba bafite, n'ubukene, n'ubuzima, n'ibibazo biteye bitandukanye. Bamwe baba baratewe n'ubupfubyi cyangwa abandi baba baratewe n'ubuzima bisanzemo kuri ino si. Ubwo natemberaga mu mihanda itandukanye ya Kigali, aho nerekezaga abita umuce za Karoma Gasyata, nari ngiye Ibyumba. Naje kubona umusore ukiri mutoya, yavutse mu 1997, avukira mu karere ka Rubavu, aha ni mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Afite ubumuga bwo kutabasha kugenda, amaguru yombi yaragiye arabyimba koko. Kugenda biba ari ikibazo, kubona umumotari umutwara ni ikibazo, ndetse no kubona umunyonzi ni ikibazo gikomeye. Akubwiye harara cyangwa aho yirirwa ni ibibazo bikomeye. Akenshi abenshi bamusanga Nyabugogo, aho benshi bahurira n'abagiye batandukanye, aho hari imiryango isanga 5. Iyi miryango ya Nyabugogo, gare ya Nyabugogo, ihuriramo n'abantu bava mu turere tugiye dutandukanye tw'u Rwanda, uko ari 34. Uyu musore yagize gutya, yerekeza mu gihugu cya Kongo cy'abaturanyi, ngaza kwiba amafaranga, baza kumurogesha, kubyimba amaguru, icyo bamwe bita imidido. Nagize ntya ambwira byinshi bigiye bitandukanye, ariko kugira ngo tuganirize abashe kuvuga nabyo biba bigoye cyane. Ariko muri bicya tuganirije mugiye kubyumva. Amaze imyaka 20 abana n'ubumuga, yaramuga amaguru, ariko inkuru nziza, muganga gakondo ukomeje gukora ibitangaza. Uyu muganga uvura abagiye batandukanye, uvura inyatsi, ugaruza ibyibwe, ndetse utanga n'imitungo, ukora byinshi bigiye bitandukanye. Ugara abagore mu rugo rwabo baba barataye ingo zabo, ndetse n'abagabo baba barasenye bakongera bakubaka. Navuze nti reka mujyane kwa muganga gakondo, muraza kumubona amwe mu mafoto y'uburyo yavuwemo, ariko yaza kuvurwa. Uyu musore mu macyanshwe yo mu kanwa ke n'ibyo muganga mukoreho, yaza gusanga baramurogeye mu nzoka, bagiye bamurogera mu nzoka, ndetse no mu mafoto muza kubona kuri tamune ikiganiro cyacu muraza kubona. Yavuwe, ariko ahabwa igihe cyo kuzasura kwa muganga, akongera kwivuza. Mu bushobozi buke cyangwa ataranafite, nifashishije inshuti n'amavandimwe, nanjye muri rusange nikoramo, atanga icyo bita umufuragiro, cyangwa icyo wakwita agatabi k'ababyeyi cyangwa akayoga k'ababyeyi. Muganga gakondo abasha kudufasha. Ese nanone birakwiye ko wahemuka cyangwa wahemukirwa? Ese nanone baravuga Abanyarwanda ati iyo nda nini muyima Mariya, iguterana n'inshuti ikagutengura, ugasanga urabaye umugaragu w'inda. Tugaruke muri ibi ngibi, abajura bakomeje kuyogoza benshi bagiye batandukanye. Ejo bundi ubwo nariri mu ntara y'Iburasirazuba, ahantu bita za Gatsibo, abazi za Gasanye no kwikome barabizi. Abaturage baba barataka ubujura bukabije, ndetse nanone ngarutse i Nyamirambo ku Mumena muri ijoro ryakeye, umusambo cyangwa umujura yanyinjiranye mu nzu, ariko Imana ikinga akaboko. Ariko tutari kuri ibyo ngibyo rero, uyu musore tuzombe uburyo twaganiriye, dukomeza gushimira muganga gakondo. Nk'uko ukomeje kubona kuri screen zawe, muganga gakondo uvura indwara zitandukanye namwifashishije. Nubwo benshi muri rusange bakomeje guteka imitwe, barya amafaranga y'abandi, bavuga ko ari byinshi bazabakorera, ariko muganga w'ukuri yarahageze kandi byagenze neza nk'uko amateka akomeje kubyerekana. Ese koko birakwiye ko umuntu yakwiba ukamugirira nabi? Ariko nanone baravuga ngo nimba umuntu aguteye ibuye ntuzamusubize iyindi, ahubwo uzamusabire kuwiteka. Reka uno mwana w'umuhungu tumwifurize kuzakira, ariko akubwira yuko arara ahitwa mu Kigerenga, aho bazi benshi na benshi mu gishanga cya Nyabugogo
kibamo ibisambo bigiye bitandukanye, dore yuko iyo uvuye mu ntara zigiye zitandukanye ukaza Nyabugogo bavuga ati umuturage yaje, ushiduka ibyo wari uhetse cyangwa ibyo wari ufite mu mufuka ubibuze. Reka tumuganirize. Disiyaka manager udakina n'abana ukina na banyina, nkomeje gushimira ibihumbi 65 na 69 n'abantu magana bakomeje kunkora subscribe, like, share ndetse no comment, bakunda n'ibiganiro byanjye. Ndabashimiye cyane. Abari muri Oman, Saudi Arabia, abari mu Bubiligi, abari muri Ethiopia, abari za Kenya, abari Mozambique, abari Central Africa, ingabo z'u Rwanda mwese ndabasuhuje cyane, n'abari za Dubai. Kamashimire abari mu gihugu cya Canada mwese neze komeza neza, abari mu Bufaransa no mu bindi bihugu byose by'isi ndabashimira cyane. Reka mbaho umwanya mwumve mu minota igera muri 5 naganirije uyu mwana w'umuhungu ufite imyaka 28, aho amaze imyaka 20 abana n'ubumuga mu myaka 8 nibwo mu gihugu cya Kongo ngo yibye umuntu amafaranga bikarangira amugize gutya. Umubyeyi batangaza iki? Cyangwa ngusuhuza kandi nizere ko umeze neza, dukurikira mu bice bigiye bitandukanye, mu biganiro bigiye bitandukanye, aho dukurikira abari muri Canada, Amerika, mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Abarundi mumeze bute? Like, share ndetse na comment. No munsi agwa byoroshye ubuzima bwa buri munsi, bamwe barishimye abandi baranezerewe n'abandi ndetse barababaye. Muri kamera kumwe n'umwana w'umuhungu uratangiye twibwira, uzamurijwe uratwibwira amazina yawe. Nyiramuhinza. Amazina yawe? Nyiramuhinza. Nyiramuhinza. Iwanyu nahagana hehe? Ni Rubavu. Iwanyu ni Rubavu. Rivamo hano. Waje i Kigali mu gihe kingana iki? Umaze imyaka ingahe i Kigali? Nk'imyaka ingahe? Nk'imyaka ingahe? 20. Imyaka 20. Turabona ufite uburwayi, ubana n'ubumuga. Byaje gute? Byatangiye bite kugira ngo bigende gutya? Ina baminoze muri Kongo. Bagize? Baraminoze. Barabikoroze? Ni bande babikoroze? Abakongomani. Abakongomani niba bakugize gutya. Mu makuru y'uko abakongomani bakoroze, ninde wabikubwiye? Se bakoroze bigenze bite? Nabyuze. Aka kanya ubuzima bayeho ni ubuzima bumeze gute kuri wowe kandi uri muri Kigali? Duhuye ndimo ndagenda, duhurira mu muhanda n'abatereka ngukorera ubuvugizi ubashe kuba wafashwa. Ubuzima bayeho mu Kigali ni ubuzima bumeze gute? Ubuzima bayeho Kigali ni ubuzima bayeho gute? Ubayeho gute muri Kigali? Maranga muri nakandari. Wagize? Maranga muri naka. Barakugaburira. Ndavuga i Kigali, kurya kwawe n'imibereho yawe. Ubayeho ute? Bayeho neza. Ubayeho neza? Uraragana he? Murara mu Kiderenga. Mu Kiderenga? Nese mu Kiderenga ubayeho neza, kandi mu Kiderenga ari ahantu haba imbobo, abajura, ni n'ahantu ese mu gishanga ubona hatameze neza. Ubu wavuga ko ubayeho neza? Cyangwa ni ibyo kurenzaho by'iki gihe? Abantu urifuza ko bagufasha iki? Abadukurikiye urifuza ko bagufasha iki? Urumva ko bagufasha ukavurwa ugakira? Yego. None se ugira papa na mama? Bajya baza kugusura se? Baza kugusura? Iyo baje kugusura se baba bafite aderesi bagusangamo? Iyo baje kugusura bagira aho bagusanga bazi hanyaho? Marahanga. Ukaba usaba ubufasha bwo kuba bakuvuza. Ubimaranye igihe kingana iki? Ubu burwayi umaranye igihe kingana iki? Bimaranye byinshi. Nk'imyaka ingahe? Irenga 20. Ko tubona abantu benshi mu muhanda se baba basaba, bari ku muhanda babafata, wewe ntabwo bajya bagufata? Ntabwo bajya bagufata. Bari kugira impuhwe. Ko abantu benshi mbona banga kugutwara kuri moto, ubyakira ute? Abantu banga kugutwara kuri moto ubakira ute cyangwa ubafata ute? Kubera uburwayi baba ufite bakakunena ngo ntabwo twamutwara, nagiye mbibona, ariko kwa ko ntajya nanirwa navuze ati reka nshakishe uburyo bushoboka bwose mbe nakuzana. Reka wenda ngushimire
ese abadukurikiye urumva ko yavuye muri Congo, amajije kuva muri Congo baramuroga aza mu Rwanda, aza kuva mu karere ka Rubavu niho yavukiye, aza i Kigali, abayeho mu buzima butoroshye, ni ubuzima bukomeye, ariko twizeye ko abadukurikiye mu gihe mushobora kumufasha, kuko uwufasha yafashwa akavurwa, ngo baramuroze. Urabona ko afite rwose ubumuga rwose bw'amaguru yose, kugenda ni ikibazo, utamutwaye kuri moto rwose biba bigoye cyane. Kandi tubashimira ababonye kino kiganiro, wenda twizere ko umutima wa kimuntu mufite n'ineza yanyu bigomba kugenda neza, kandi tuzongera tugaruke.